Biyag ti tao. Apaw, anyat orasan, Alvin. Ngam ita ka lang nga agawid. Kaslawan pamilyang mawidam Mari Nadia, pasensya ka na. Naimasan mikin ni pare Alvin, tinaginom. Gamsa na bali, mare. Tapasit lang mititi. Basit nga. Dinantupay ka ba ulan na yawit ti bagina? Kat si kamot, pare Eric. Di mo kumamot itulok ang mabartek ti kasta unay to'y asawak Mala, sumurkan, Alvin. Isarag ko. Tadi nakabaylan ti bagina. Humaygan, pare. Nuda kayo tinagkuyog, kaslaawanan ti bigat. Tanalabas ti panaginumyo. Inton sumarunuman, kadimon aw-awisin nila kay ko. Tawan na saya at nga ramidyo, nagkadwa kayo. Pasensya ka lang ko mana, Mari Nadia. Basta nagkuyog kayo. Nabartek kayo, no agawid kayo. Ala, agawid ka mo ton, pare Eric. Agyaman na klaangan, iti panangitulod mo, iti asawak. Nanang, nakita yung ka din ni Alvin? Wala sa ison iti malum, sumipngatan. Napnapanan naman ngatan. Ay, Jackman, amo balasang ko. Basta impakada namit kanya kamaladaw nga agawid. Magdamot ti cellphone na. Ngam di namot sungbatan ti awag ko. Ay na, talaga apagpungpung tutun nakmanon da dya lalaki. Kanayon ko matabagbagaan dya anak ko ngam. Ay na, no inawis dan, saan na malapdan? Ay tinasaya at umunakan na mangan. Saan mo nga urayan, ta sigurado ang marabyan man nanday dyan nga agawid. Syaklat tan timang uray kan kwa na. Sa ano nanang, agidan talatan amangan. Makaamuntumot iti bagbagi na makaawid. Ta sigurado na bartek man na sumangpot day jay. Ay, di na lang pampanunuton nga adamasikog nga asawa na. Jay laag lang ay ter aramidon na. Kasla baro. Nala, intangaron mga nun balasang ko. Di mo lablab san tibisin mo. Nang runakat masikog ka. Pasensya ka na, pare. Oo mo na akong nga gawin. Tani, diyan mo ito napuputan ti orasan. Agalas 9 mat gaya man. Sigurado, kung tanak manan ni bakit ko, nang runan no mamanasi ka manin di kadwang. Kabalang pa ka dito ag-drive, pare? Kabalak pa pare. Pare, pakibagalatan ka ni kumare. Pasensya na. Taberdikmit nga men. Isapi na inom ka. Kinasaya pare. Urayam tayo lasin ni bakit ko ayawid mo. Tapno damot may sangput mo si Dal na pare. Agyaman na, pare. Awan man. Inri ka panak manen ni bagat ko. Kagurak manen. Tanaladawa ka ng kawin. Nadia, bakit? Look naman tiri daw. Nadia. Anya torasan. Ita kala sumangpot. Nagawid ka anak ariwawa ka pa'y ni kababain ka dagiti karuba. Nakaturog dan. Nagkunang amin nga ilak mo tiri daw Kita mo man nga gawid ak bakit? Ijay kan balay ni kumparem nga agnaed. Amok nga isumanon tinangsungsungken ka anaginom. Birthday amin ni pare Eric bakit? Isa pinagbigyak mo ito na. Inaldaw lakit din nga birthday. Ta inaldaw tumot tinumyo. Awan pa'y aldaw alimpyo kayo. Saan mo na bakit? Nakaro ka man. Bay ba nakamilot na ka din? Sana ba rin? Tarak lang mo tibisa mi. Saan kami agbababay? Nita, kalintigan pa'y laang. Malalala, ingkag palisan. Ne, lalang. Da kayo mata dito'y kusina. Nagsaba kayo mata na nag-ring. Agkat kasano, masya nakijasawam. Naimbag kumanosan amasikog. Putot ka mga minaputot.
Ninanang mat, bayan yung latla ka di, tapo ko yung matday jay. Aywan, napanandya manugang yo. Ingka kita ni Jelly Code. Ang mga nwaglablaba manen. Ingka man kiditulungan nga agsak do'y ti paglabana. Tay supay amaksay nga aramidan na mat. Naitanto mo nga min inom tar aramidam. Alang arod nanang, ituloy yung latang tagluto. Tay naktulungan dya asawa. Kumare, naimbag nga malam mo. Anta ka din na kumpare. Nay, si kamagayang pare Eric. Apa yan? Di mo kunaan nga da trabaho yo kat Domingo ita. Hawisik ko man ni pare Alvin, mare. Apay, papanan nyo man ay. Kwa, mare. Pare Eric, sigamot ka yan. Sumunod ka, pare. Sigamot bakit? Di mo pa'y pinastrict mo ni pare Eric. Dito lang tamo ridaw, hindi pagsarsaritaan yun. Makaamo kayo man da ditan adwa. Pare, umunod ka. Pasensya ka latan na, kinibakit ko. Okay lang, pare. Madlaw kumat ka na yun, anapudot ti ulo na kanyak, pare. Saan mo, pare? Nairon-ron na lang no kwa. Anyan gagaram, pare. Pare, pwede nga mente buridag ng anak ko. Awisan ka kuma. Nagsaruno kayo nagahayam ni iti kasangay. Di ko pala pinagmaymay sa ti pa nagpaskan nyo, pare. Ita talaga ti paskan, pare. Nagpainumak lang hindi na minsan ngal daw. Ay gat inuman nga ro doon, Anya nga ro, pare. Saan mata ka na yun? Day taman ti kunkunakon. Kundi sa rungkar ka pare. Inom man tayaw awis mo, hindi ta asawa. Ala, pare. Umunakan. Agpula sa klay. Sumarunuakan kan. Ay nananang. Dahil ito'y mantay kunkunakon. No agkuyog dagita nga agkumpadre. Di daam mo tilubong dan. Ingkalata maturugan Tasya kunti manguray kan ni Alvin. Ti pagdanagak nanang. Tay nalaos ti bartek na. Sa ag-drive. Ang mga noan niya ti mapasamag kinkwana. Baam tabagbaga ak tumanan di asawa man ako. Bareng denggen na kon. Pare, itulog kan. Nalaos ti bardak mo. Di mo san ka ba lang dag-drive, pare? Kunak mat nga kontrol lang. Tare, siyak tumanin ti pabasulan ni bakat mo. Saan kami na makita ni bakat ko, pare? Nakasano ti kinasayad mo kanyak. Makikita na lang. Katay kinamamartik mo. Mawatak mo ni bakat mo, pare? Nagdakal to may utang ko na imbagan na kan ka, pare. Taka na nagabotangan. Tunggal masurta. Saan gabin nga mo ni bakit ko na kita nararamidam, pare? Payamon, pare. Diyak mo't sing-singiran. Kan may sa, impilang ka nakaslak kapsat ko, pare. Ura mas siya ka. Nusaktag ka sa pulan, kat tultulungan nakmasan ka day. Basta di kagbabay ng umasidagan niya. Nagkasapulan ka, pare. Tas si dadana ka tumulong, okay? Agyaman na ka talaga ka, pare. Bakit? Lalaki timpas kay mo. Liman ti anak ta. Pangalalaan ta nga iti paggastos ta kadakwada. Kat awan urnong ta. Saan mo na pagnanagan dito bakit? Tinapatag, kat nasalunod kayo kadagitan anak ta. Nala, sapay lakumata maudin day ta nga anak yaw. Panunutan yaw ti kinarigat ti biyag. Una nang, di kayo matanagan. Last day tan nga apo ko yo. Nagdakkel ti bill tayo dito ospital. Ta private kat nga rod dito Ken na si Esak. Ay, pangalalaan tayo nga iti pagbayad tayo. Saan mo na panunutan day ta bakit? Siya akong ti makaamoy jay. Alvin san atilar aramidam. Pangalaam ko may ti kwarta. Kat awan urnong ta. Basta siya ti makamo. Di mon problemain day ta. Paririk, agyaman na ka.
Tay manugot ka saldaan pa ilaing tay tumatalon ko. Saan nga mo ni bakit ko? Tatalagang haong tanak niya jay. Diyak mo ngamin kayat. Nga ilang ako tay may sa abakak. Tamasayangan akmat. Awan problema pare. Ken oray si kalatan timang mula. Tay bingayan naktulayangan oray basik. Nalawang amin tay taltalunak. Ket amangan no diyak matlama si kaso ti talon mo. Ay na, agyaman ak nukas sa pare. Nagsingpet ka nga talaga. Alvin, likli kampay la ko mga minday ta inom tane. Isuti ka na yun na pagapaan yung agasawa. Nang runa itatakan anak na. Wala nang. Kansan mo't nga kanayon? Sagpaminsan mo? Kan likli kam nga minday dya kumparem. Isungsong na ka iti inom day jay. Nanang, nasaya ata tao ni Eric. Isuti makakaadda nga tumultulong kanyak no kwa. Nga may sumo nga tiga puti saan niya pagkinkin na awatan kan ni bakit mo? Saan nga nga maawatan ni Nadia ti kinasingad mi kini pare Eric nanang? Saan lang mo't nga arak ti makagapo no apay nga agkuy-kuyog kami? Talaga anasingid kami nga agkumpare, nanang. Pare Eric, nakatsamba tay mula tapagay. Ato tinaapit. Naglako ako ni Eric. Itad kumutun tay bingay mo. Akas nagsaritaan tay di. Antoy pare oh. Ne, nagatungutun tay ta pare. Wen, awate mo. Tabingay mo day ta pare. Intot sumarunulat tan pare. Tausarin nyo pailaan day ta. Nagatunti utang ko kin ka. Ay na, di mo ka din pampanunutan da kita pare. Okay lang day ta kanyak. Eric lakay. Ni ka di Alvin tay naggapo dito'y balay. Un bakit? Itid na tay bingay ko iti sinalda katalon na. Ngam kinunak nga intong sumaruno akraping latan. Kat, apya di mo inawat ngay. Bakit? Mas kasapulan ni pare Alvin dayjay. Tani, at dapat ti maladaga nga anak da. Isupay mo't nga igatang da iti gatas ti ubing ah. Ay, sapay ko mga rod tadida ka abusuan iti kasta kinasaya at mo kadakwada lakay. Bakit? Saan akasta ni pare Alvin? Tay di siyak ti awanan. Isumot ti mang tultulong kanyak. Subsubalitak lang. Naira na lang adata ti addan ita. Isu asyak mo't ati mang tulong kinkwa na bakit? Bakit? Gimata nga kiti gatas. Daya par kanda dumupay nga abasto tayo diti balay. Ay ka, nagsaya aton nga Alvin. Itaman pa'y nga awan inom. Apay, liniklikam ka din dayjay nga Eric asungsong iti arak. Di mo ka din iramraman di kumpare kiti saritaan bakit? Apay, saan ka naragsak? Tanasapak ka nagawid diti balay da. Kan saan ka nabartag? Ay naku, dakkel nga pagyamanak day talakay. Katsapay la kumatag na nayo nun akasta. Ala, munto'y tanak na. Tasyak mo ti manguba. Aw-awirag, taagi na nakamat. Ay na, agyamanak nga ron no kastalakay. Atoy, mayan anak mo't laangan tinasakit bukot kan sikat ko. Naktangan siguro anang uba iti anak ta. Alvin, naggapgapwa maya? Itay pa'y nga gunoon iti cellphone mo. Diyak mo ton masangwas yung batan, tani. Sumanangit mo to'y anak ta. Napan ko la pinainom tay tarakin ko baka bakit? Ala, sumbatam nga ro dun ti awag mo. Tama nga no napatagmot day tang awag. Sino dyan mawag lakay? Ni Mari Antoinette bakit? Tay asawa ni pare Eric. Anya? Apay ka no? At akano di hospital ni pare Eric. Naaksidente da itay bigat. Anya? Kat, kumusta dyan kumparem? Natayan ni pare Eric. Anya? Mari Antoinette, makipagladingit akin ka. Agyaman ak pare. Awanan. Pinanawan na kunti kumparem. Kasano kami paitan. Makonsensya ak, Mare. Tadyak na sungbatan ti awag ni kumpare kanyak. Umaw-awag kanyak. Gamjak na sangot si cellphone ko.
Nalabit. Kahit natagpatulong iti daydi agundaway. Iso nga umawawag. Awan man la tinaramidak met, mare. Alvin, manual daw mo itong tinapalabas. Manipod na itabon ti kumparem. Manipod idi, di ka mo trimrimwaran. Awan ti makunak iti daydi kumpare. Bakit? Kaslak lang na pilayan manipod pimusay. Itikado tinitultulong na kanyak. Diyak mala na sungbatan mat, diawag na, sakbayan na tay. Di ka agsao iti kasta Tauray siya kat. Kasla makonsensya akmeten. No kasta ti ibagpagam. Ta syempre, siya tinakanggag iti awag iti cellphone mo. Ngamjak man lang na sungbatan. So pa nagkunak, nasaysaya at nulipato munday ta. Tama ka move on kan. Kasla ka na yun ko maparmatan ti kumpare ngagkidkid daw iti tulong kanyak. Gumawan man latin na ramidak. Kaslawan sir-sirbik agayam na. Pasensya ka la kuman lakay noan niya dagiti na ibagbagak idi iti gayam mo. Adamot pa nagbabawik manipot na amwak nga isugayam tinang tultulong ken ka. No kasjay amagipit ka idi. Kan uray idi naganakak. Kat, kumusta ngay ni Alvin, Nadia? Si ti apo nanang medyo mayat meten. Saanen ang maikulkulan. Ada intag ti doktor nga inuman na nga agas. Pa-check up kun ata madanagan na. Ta saan ang matagtagari? Di na ngamin maaklon ti ipapatayan ti kumpare na. Ay, may kawalakit din ni Alvin. Uwin nga rudanang. Pagbabawyak mo ti kinaalas nga impakpakitak idi kan ni pari Eric. Nagsaya at gayam matao. Jakman amo nga adugayam tinaitultulong na kada kami. Kasanupay makabawi akken kwa na ita kat natay mutten. Adapay mo't dagiti na panawan na pamilya na. Isudan ati pagbawi ang balasang ko. Wen nanang. Naimbag nga oras mo, Mari Antoinette. Ne, si kamat gaya mari na dya. Sumrak ka itaman pa nakaumay ka diti balay. Wen Mare, ta umay kayo man kumustaan? Kumusta kayon kadagiti anak mo? Okay kami mat amare. Ininot mat na makailiwliwag kami. Kat, kumusta ni pare? Okay mutten Mare. Nakailiwliwag mutten Adalat tatay gundaway ang maikulkulang sa ano nakas idi. Normal la siguro tikas jay ajar na. Ay ka, nasaya at nga rod ano kasta. Iso ngay mayak Mare, ta umay kamot andi ngayon. Ta babain man latikas to'y nga ramidak. Makabawi aki tinagalas ngayon pakpakitak idi iti day di pari Eric. Pinagpampanunutak idi iti dakas ken ginurak gapo iti panagkuykuyog da idi ken nilakay ko. Ang gamita ay makonsensya ak. Talimot-mut gayam at tinultulungan da kami idi. Ala, di mon panunutan day tamare. Nadagsen nga minti barukong ko no jak mayubkas dagitoy ken ka Mare. Bareng malag-anan mo tin ati barukong ko no mayopen ko dagitoy ken ka. Pakawanindak ko Mare. Ala, di ka madanagan. Tama sigurado ka saan nakakagura day dilakay ko. Ken ore siya, saan ka kagura, Mare? Agyamanak Mare. Biyag ti tao. Adda kwartam di talakay. Awan na taintid kumat amin kan kanjatang ko ang nagraab. Ay, inggatang ko ngamin amin iti bagas kan si daan. Gumatang ako maiti agas ti anak tata ni aguyak mo manan. Awan kwartak bakit? Uray piso awan. Ay, una yan. Nagrigat lakit kada pa nagbiag tayo na ay. Ay, wala nga ruda. Imbag pa dagiti babak lang. Tamagatang da amin nakayat da. Huwag nga rod
Sang kasapol, sang kaapuyan mo nga minti matmat gadam. Kat anya ngay, tinapatag adda. Di pulos nga awan. Wen matkit di Iso padasak sa taga broad lakay. Kay pangalaam ko may taramatam nga agabrod nga. Ay, dahita nga rin ti problema. Awam mo ka mabalin na pagutangan dito Di mo pala panunutin dayta. Taura gan ano ka. Awan aramatim nga agabrod bakay. Aning kanagan. Umayak man. Ha? Uncle Bert! Wen, sak nga rog. Ay na, simangpat kay magaya man manipod abroad, Uncle. Nagbakasyon ang laing kanagan. Kumusta kayo? Kastoy ay na, marigrigat lata, Uncle. Ay, agpakpakaasi ako magan ka, tatulungan nakmamot. Ipagpagapumla ko man itiday dinanang ko akabsat mo, Uncle. Isungay mayak. Tadadamag ko te kasasad niyo ditoy. Kahit kayo tulungan. Ay na, agyaman na, Uncle. Ay na, kita mo tikal kalapaw min marmargayan. Kagudwal at didingnan ni narukupan ti kagudwal. Iso nagtinagan. Kasano kayo lang ngayon no agbagyo, kanakan? Anusan mi ati masapsap riyan. Saan kami ang makaturturog nagtudo, Uncle? Ala, mangteda kiti pagpatakderyo iti balayo. Tapno saan kayo akas lapimpiman dito? Ay na, agyaman na, Uncle. Anya trabaho nila kay mo aya, kanakan? Ay, makik-extra lang makikon-construction, Uncle. Maminsan kami lang mga iti maisang aldaw. Kasta ti kinarigat ti panagbiag mi, Uncle. Sige, agsubli ang kinton bigat. Agpaituludak iti materyales para iti maipatakder a balayo. Ken, alam datoy, igatang yu iti bagas ken sidain nyo, aning. Ay na, agyaman na, Uncle. Ay na, nagsayatan na tulungan na tayo, di ulitag mo, bakit? Wen, Greg. Ay na, nasingpet nga min talaga da nga ulitig ko. Iso ti kasi singpetan kadakwada kakabsat day dinanang ko. Naimbaglakit din, ta pinasyar na ka. Kat nakita na ti sitwasyon tayoan niya, bakit? Ay, wen nga rod Iso nagasat ta. Taad dati ulitig ko nasaya at ti panagpuspuso na. Iso ti mang tulong kada tayo. Ala, intang rod makityentan, bakit? Ha? Ni, kunak man no da pa ka extra ita ako nam. Diyak mapana. Tapno adda kadwam ang makityenda. Tane, nadagsan ti bagas agatangam. Sige nga rod, sikat ti makaamula kay. Adayin sangput ko badbado ti ubing aning. Usarin dagit anak mo. Ha? Ay na, nagsaya atan, Uncle. Tane, di kampay makagatang itibado dagita po ko yun. Adamat na ilawok abado yun nga gasawa dita. Agyaman kami talaga, Uncle. Ay nasapay ko mataw matidog pa itibiyagyo. Tanasaya at kayo at tao. Diyak kaya't nga grigat kayo. Ta saan kayo nasabsabali kanya? Nang runak ket imbilin na ka. Day dinanang mo kanya. Ay na, Jack may ladawan ti kinaragsak ko, Uncle. Nasingpet day dinanang mo kanya. Ket sakbayan na tay. Imbilin na di ka baybayan kanakan. Isoloan niya man ti kasapulan niyo. Di ka kumagbain nga umasidag kanya. Ket pasensya ha. No itakla makasarungkar kada kayo. Awan mo't ngamin pangkuntakakin ka. Ay na, awan cellphone mi, Uncle. Awan to pa igatang mi itikanan mi, cellphone to lakit din. Ala, tay katangan kanto iti cellphone mo. Sakbay ngagsubli akidya abroad, kanakan. Ay na, thank you manan, Uncle. Bakit? Dandani malpas ti balay tayo. Wen nga rod. Ay na, saan una adakkel abalay ngam at least, sementado. Saan na nakas idi akal kalapaw laang. Wala. Iso nagasat ka. Tada angkel mo amang tultulong ka da tayo. Nagasat ta ko nam
Ay na, awang ngamin pamilya ni Uncle. Baak abaro dahi chay. Adamot pagsayaatan na ti di na pa ng asawa. Tadamang tulong ka tayo, bakit? Wana. Jay mo labagbagi na ti pampanunutan na. Tano dagiti daduma ka anakan na. Di adal damot amin. Sanda nakasapulan ti tulong. Kaano ka nung hagsubli dya, bro? Inton umay alawasin lakay. Apag isunto mo tamalpas ti balay tayo. Tay cellphone mo ngayon ka rin ang itad na ka. Ang mga numalipatan na. Ipalagip mo to Uwan? Di na malipatan day jay. Kasapulan day jay. Tapno da pang kuntakam kenkwana. No adda ni dya, bro. Uwan lakay. Takas tamo lang timbaga na kanyak. Iso apat tsaka di na malipatan day jay. Oh. At to yun sa inkareking ka cellphone aning. Ay na, agyaman na kangkel. Ay na, nagpintas mo ta cellphone day to yan. Ay wanam day ta. Tapno adda pang kuntaka kada kayo, wag? Uwan, uncle. Ang subliak mata ni Amerika inton maminsan na bigat. Mabayag siguro man rin, sakto makabakasyon. Pagadalan dagitan lang mo, tumulong ak para iti panagadal da. Uwan, uncle. Ay na, jak amuno kasano ang makasubadak kada kayo. Bayam na ta subad-subad. Tinapateg, makaadal dagitan lakyo. Tapno sandan tong agbalin ang nakakasi. Ket mangibata kiti kwarta apang rugyan yung agasawa. Aglako-lako kayo. Tapno adda pangalaan nyo iti kwartayo. Ay na, nagpintas ti balay yu Greg. Ay wana. Taginastusan ti ulitag ni bakit nga day Amerika nana. Uwan ka no nga road. Iswa nagasat kayo ta dangkel niya ani nga nasaya ati pa nagpuspuso na. Wala na. Baka ngamin day dyan nga ulitag ni bakit. Kat ni bakit ko timbilang ng anak na. Ah, kastaya. Ay wan, iso nga'y mayak ta. Agparaup kami no bigat. Sikanto ti may sakadwami nga agrapan niya, Greg. Ay ko. Adama aramidak no bigat nana. Anya? Ay ka, inton maminsan na bigat nga rod Ta sigurado asan mi amal pa si Timay sa nga aldaw dayjay. Ay, adalat tamot aramidak nana Marta. Ha? Pasensya kayo nana, wan. Ngam ado ti pakakumikuma kita. Iso amang sabol kayo pala iti sa bali akadwayaw. Greg, bumangon ka ditan. Aldawan. Ay ako. Awan mo. Papanakita bakit? Di ka mapan makiraap pa ya. Saan? Imbagak nga daramidak. Ang dapay mo't kwartata. Ha? Ay, sa bagay matkit di Ang pagnegosyo tamot dayjay ko na ni Uncle. Sobra dahi jaya pagpuunan ta. Anya negosyo ti kayat mo aya? Agistorta na? Ay na, mabangkrap ka lang no store. Tama nga no pasig nga utang ti pamahian dagiti customer. Kanya nga ron ngay. Agla ko talangin ti fishball kan siumay. Mabalin magkidi. Ngam paglakwan ta ngay lakay. Gandi ta sango ti balay Mangirwar ka la iti lamisaan kan paglutuan. Mabalinang. Aneng! Mayata! Adan business mo, balasang kaw. Wala na. Tainik kanak di ulitag ko nga day di Amerika. Ay ka, nasaya ta, balasang ko. Manang aneng, agpautang ka man iti fishball. Tapag pamerienda ka dagiti nagparaspas iti talon. Ay, di ka mang malas si ka, Jonah. Awan ti utang ditoy. Kasya amin, tapno sana lugi. Bayadak matlano bigat. Ta makasingirak iti lakok anatang inton bigat. No awan pagbayad mo, pumanaw ka, Jonah. No kunak awan utang awan. Anyan. Mala, mangalakan, Jonah, tabayadak pelang. Sakton ti pagbayadam, balasang ko. Ha, ay saanan? Ije laangan istor ti pangalak iti pagpameriendak. Ni, apay day ta pitser kan shotting glass. Kan, asino dagiti lalaki akadwa masimang lakay. Barakadak dagi JJ Ilay. Agshot kami bakal. Kaya dati agpasyar dito yung lugar tayo. Iso nga, ingkuyog ko ita. Anya? Aglako ka lang dito.
Di ta kami unag tibalay nga siya. Sana ko na mabain nga agawis iti barkadak di tibalay. Presentable ang tibalay ta bakal. Sana kas idi marmarba kalapaw. Imbis sa tulungan na kumamot nga aglako. Tulungan ganto, numalpas kami nga agsyat. Di ka madanagan bakal. Huwag kaya, mangluto ka man iti pulutahanan mi a fishball. Kadwang, ikam iti sili te sawsawan mi ah. Anay, agit-idda ka mo dita. Apay, di ka aglako ita. Awan paggatang ko ni tilako. Takasano, binangkrap mo mat. Ah, Minalam mga minapulutanan nyo kadag iti barkadam tilako. Isungawa na. anya? Ala, sa nabali. Masukatan to. Tinasayat. Awagam tuman na uncle mo. Agdawat kay titulong. Wan, talaga kasta ti plano. Oo, malad, sa bali, suportaran ang uncle Bert. Di labagbagi na. So, arumbang laang, nga ibingay namit, ti kwarta na katata. Anya ti bagak ngay. Ibaga makasapulam ti kwarta ah. Mangibangon kay ti sabali a business kunam. Di mo ibagbaga, analugi tay lakong a pisbol. Sige nga ron. Hello, aning. Nakaawag ka magkalakan. Kumusta kayo? Hello, uncle. Nasaya at latamat Ay kwa, kababain man nga ibagang ang puskul ko na ti rupak. Umutang ako may ti kwartayo ta. Pangnayon ko iti business ko dito, uncle. Ha? Kumusta ba ti pagtagila ko amit ti fishball? Mayat mo, uncle. Ado ti customer ko. Iso na yun ako matilakok. Kurang amin ti puunak. Sige, gipawitak iti kwarta ka na kan. Binulanen nga agpawitak. Tapno adda pag-eskwela dagit ang nakyo. Ay na, agyaman kami, uncle. Ay na, sapoy la kumata hitdug pa iti biyagyo. Tanagsayaat kayo a tao. Sige nga rod, kanakan. Urayam ti pawit ko a kwarta. Masadutak matang aglako lakay. Ay na, apay lang aming aglako-lako kaya. Yung adamot binulan nga ipaw-pawit na angkel mo. Day tama nga ron ti pampanunutek. Parparigatag ka ti bagbagik nga aglako-lako ditan. Kadama binulan nga allowance tayo. Iso nga ron adi ka naglako-lako. Agban-banog alag. Nan, mangtag ka man kiti di kwarta. Tadapa pa na. Papanamanan aya. Basta dakwarta marumwar ka. Agaw awis dyan may isa akong pare. Ada ka no papanan mi. Sumurutak mo ta. San ama balin ti babae jay. For the boys only ka no. Rumwara mo nga ron na, damo papanak. Kidagitan nak tangay. Asino ti kadwala dito balay. Dakkelan ti inauna nga anak ta. Kabailan nan abantayan dagiti adina. Aggidan tangarudan arumwar. Saan mata na matatao daaning kan Greg dita balay da. Nagitilan nak dati adda dita. Wan, tabi si Danana. Anyat pa kabisbisyan daya. Adda trabaho da. Diyo ibagbaga asyak tinang ibaga Ngam busy da makisugsugal nana. Sursurun da amin asugalan dito'y lugar tayo. Anya? Imbag man ta da pagsugal da. Binulan apaw itan ti angkel da iji abroad ko naman. Ay sos, agurnong daki hindi ko ma. Kakaisuna nga damang tulong ka dakwada. Aramatan da kumay tinasaya at mawawat da tulong. Wan nga rod nana. Mabainak mangamin nga mangbagbaga kadakwada. Ta ibagadan tumanan nga agpakalaingak. Sige ta kasaritak tuman ni da. Ta isakit kumot ida ata karubak nga rod ida. Wan nana. Bagbagaan nyo ida. May maya laang no adamang palagip kadakwada. Awan karbangan nyo amak kibiyang kada kami nana. Abay, da kayo ayat imang pakpakan kada kami. Panangisakit laang ti bagbagak, barok. Agurnong kayo kit de, tababasit pa'y dagiti anak yo. Tapno adan to pagadal da. Saan ada kami ti problema nyo?
Dahil bagbagi iti pakibiyangan nyo, nana. Nala, no di kay dumngag iti balakad. Tane, awam mo't sabsabali ka datayon, ta nabayagan nga kakaro ba tayo, makamu kayaw. Urag kakaro ba tayo? Ta saan ada kayo timang pakpakan kada kami? Ha! Naapal kayo ngami. Anya? Bakit? Awagan man Uncle Bert. Naabak tayo kwartak. Impustak amin. Tati amok, mangabak. Ay, naspak mag... Ay, uray siya nga rod. Awanan tay kwarta nagbingayan ta. Naipaabak kumutlang. Awagan ng Uncle mo bakang. Ibagam ta emergency ti pangusaram tayo ti kwarta. Masapul ang makasubuta. Sige, mabitla nga ro tay nakagload. Ta ultimo load, awanan. Inakpay la umutang i-gestor O niya, nawagan mo ng Uncle Bert. Ay, jak mo't makontakan. Saan mo tungagon online? Anya? Apay nga eh. Jak man mo. Busy siguro Awan kwarta tayong bakit. Awan ka rin tayo. Aywan. Apay no, isaldata pa ilang ti balay ta. Sa kaintan to, nagipawit ng Uncle mo. Ha? Ay, mabalin mo't Ngam, ada nga tamayat amang salda. Ado dita? Siyak ti makaam mo amang ikontak. Pati to'y basit asularta. Isaldata mo tayo. Greg. Apay nga, agsangsangit ka rin. Mawag ti may sa kasinsin ko. Ni Uncle Bert, natay mo't gaya man. Anya? Kaano pa'y? Idi na minsan nakalman. Nabayag mo't gaya man na stroke. Iso asahanan nga'y mawawag. Anya? Kasano nga rodan? Anya, iti pagsakata iti insaldata balay tayo. Sapay awan pulos kwarta tayong bakal. Awan nga rod. Ay nanditan samat masakan tinaisalda balay tayo. Ay kapilitan samat na pumanaw tayo dito yan lakay. Nana Marta, agpakpakahasi kami. Makitent kami man pa lang iti sularyo, nana. Ha? At datul dami, nana. Isuti pagbubong mi itaramidin mi pagnaidan mi. Ay, daytan, ti bagbagak kada kayo ide, Greg. Anya nga ita, nudim nga kayo kumay ti pamagbaga kada kayo. Saan kumaakasta ti nagtungtung palan yaw? Wal nga ro na. Baso mi. Saan mi nga inaramat itinasaya at titulong dede Uncle Bert? Una na. Agbabawi kami ngam naladawan ti amin. Napukaw mi amin na natulong dahil di uncle mi kada kami. Ay, hanyan. Nagsaya at kumantibiyag yu ita no nagurnong kayo. At dapay libre abalay yun ngam sinayang yo. Nana? Angamala, sige. Agipatakder kayo iti pagnagdan nyo iti sular ko. Namasyanak mo't kadagiti anak yo. Sana da kayo ti pakasyak. Nudikat kadagiti anak yo, Greg. Aneng? Agyaman kami, nana. Ay, nagsayahat ka mo ito nakaroba, nana. Agyaman kami na Marta. Anusan min at agrigat manen. Tanaglablabas kami mat ngamin. Di mi amo tinararamid mi iti kalabas, nana. Nala, agagawa kayo, tapno da pagbiag yaw. Kan tapno da pang paadal yaw, kadagiti anak yaw. Yang di tao. Sayang tinadal mo, Briggs. Di mo matmayang play. Saan ka ngamin anak ka pa sa iti board exam ka anakan?
Uwan nga rod, auntie. Mabalin mo pa'y matket diti ag eksamen manan. Uwan to, auntie. Agpasada pa'y lang. Ala, ano sa mga ipasada tilugan ko? Agyaman na, auntie. Kahit makipakpakaasya ko ma. Ano mabalin? Dito ipailabalayo ti pagnaadan ti kabsat ko ani Weng. Bayat ti panagadal na. Ay, katuan saan a problema dayta? Iso pa'y ti pagabang na. Iso nga ayabam dito yan. Tapno saan kayon nga gastos iti pagabang di atim. Jakon ipaabang ti may sa akwarto, ta ison ti pagnaadan nyo nga agkabsat. Mayat ijay tabukod yu ti CR, kan adabasit kusina na. Agyaman na, auntie. Saya atam tag-eskwela, Weng. Tada ti kabsat mo amang tulong kan ka. Uwan, auntie. Nasingpet ni manong mo. Isungag singsingpet ka mat. Di ka pa'y lamakin inaram. Uwan, auntie. Kaasimat dagiti dadakkelyo. Iso nga agadal ka na imbag, Weng. Bangus lang ang tigatangak asidami iti kabsat ko. Makasidsidak ngamin iti sinigang nga bangus. Siya kunti... ha? Dito yan. Ayan tayo pitaka ko nga eh. Sus, awan mo ito iti bulsak. Nagluko na. Jakmat na puutan ti panagpukaw ti wallet kon. Apay nga eh. Jakmat na rin nga danang kaut iti bulsak. Wano, narigrag ko mata. Ay sus, agsubliak iti naggapak itay. Mga no jakmat na ibulsa na imbag at narigrag. Ala, sayang di pitakam amanong. Wen nga rod. Talaga di ako nasarakan pa eh. Nagsubliak iti naggapak. Barang kunak no narigrag ko. Kat makitak matlaang. Ngem awan. Ay, sayang. Manot karga na ngay. 5,000 ti karga ti wallet ko. Sapay kakapatag ti IDs a karga na dayjay. Naimbaglakid din. Tada iti bangir a bulsak ti lisensyak ngagman maneho. Ay, naimbag nga rod atin lasin mo ti lisensya, manong. Tanoawan day ta lisensyam. Saan kan ang makapasada? Uwan nga rod. Naimbaglakid din. Hanggang mampanunutok ti wallet ko. Agkakapatag abanag ti linawon dayjay. Sa nabali ko man ti kwarta. Basta may subli ko matipitakak. Ngam, sigurado ka na snatch day jay, manong? Diyak mo. Diyak masigurado. Tadyak mo't narik na apulos. Ngam atapag ang naragrag ko ti pitakak. Diyak mo, ading ko. Mga sawa kang aminad! Tapno na para kami ti kwartam, Bricks! Ay, bayampay la dayta. Asa-asawa dita. Ubingak pa ititawan ko at 29, manong. Jesus, anyong ubeng! Lumakay ti kastatawan mo, pre! Sumapol ka ni kaya sa bahan! Sa kalat awan asawanan kada tayo nga kakadwa. Nakadwa ako ni ti putot. Ang sika. Awan pa'y uray may sa. Unto ka di. Ay, intaman langan. Tapno makaaduta iti mapasadaan. Naimbag tadakan, manong. Adda ni manang milita. Ururayan na ka. Addan sa kano napatag nga ibaganakan ka. Anya, sige. Rumuarak mo't lang. Tada pa'y gayam nagatangan. Kan ibagam amarabyanak nga agawid Ala ni manong. Kasaritan pa ni manang milita Sanan. Basta ibagam tibilin ko. Sige. Ada pa'y papanak. Oh, anyat isisima mo Sika manong. Takrot kamot. Takrot nyo? Anya dita sasaw? Takrot kay ti babae. Kita man ti naramid mo. Intarayam ni manang milita. Sika talaga. Ay, amang ano tila imbagbagam kun kuana Iso akanayon mo ten nga umay. Wus, di ka man manong. Amok, mabain ka laeng. Napintas mat ni manang milita. Maistrapay. Kan agkatawanan kayo. Isong agbagay kayo launay, manong. Agtal na ka man dita. Awan pa iti panunot ko dahita abanag. Kan pangasim Saan atila ibagbagam kan ni Milita, Weng? Amok ka mabain ka laeng. No kayat mo, tulungan kang agaram, manong. Agtal na ka. Ti panagadal mo tinto na rin. Ala,
Ingkagripason iti leksyon mo. Saya atam kit diti agadal. Tadapay panggadak ita. Gundawayam ti kinaadda trabahok. Agyaman nakmanin Manong ha. Nuawan ka la siguro amang tultulong kanyak. Jakla amon. Amangan no asawa mo dun ti bagsak ko. Isungarod nga agadal ka na imbag. Tanay, bakit kan lakayan dagiti dadakkel ta? Masya nakadakwadan. Iso asya kung timang tulong kan ka. Sino nga taday ta? Mabit lang! Umayan! Naimbag nga oras mo, Manong. Ah? Sika ka din ni Manong Briggs. Wan, siyak. Asino kayo, ading? Ken apay nga mamunak. Siyak ni Jonalyn, Manong. Talaga gayam anak taer ka. Nakarkaro pa'y gayam ti kinataer mo iti personal. Nakalanad ngamin dito'y ID ti address kanagan mo. Iso asinapol kun Ha? Ne, kukwak man ngagpaiso day ta ID nga igama, ding. Nangalaam? Napidot ko, Manong. Pati daytoy wallet mo ka di daytoy. Wan, kukwak day ta wallet. Napidot ko daytoy apita ka iji tiyandaan, Manong. Iso nga atoy. Isublikon kan ka. Jakon impan iti istasyon ti radyo. Takayat ko ayawat kan kay ti personal. Iso nga inkarigatak asinapol ti adresyo, Manong. Anya, ay, umunag ka pa, ading. Agyamanak, Manong. Manong, papanam ka di manan. Agsara kami kini Jonalyn ita, ading. Ang mga numarabyanak nga agawid. Mangan kanton, wan? Kasta ka di. Ay, Manong, madamag ko man laeng. Agayat ka din iti dayjay a babae. No, iba kakawan. Kayat mo ka din ni Jonalyn na para kanya, ading ko. Kat, adakan ka day ta No asino ti kayat mo, isumutan ti kayat kong agbalin nga ipag. Agyaman na ka, ading, Sapay la ko mga rod. Taaklunan na ko ni Jonalyn. Ay ayatan ka, Matt Briggs. Agpaiso, Jonalyn. Juan, I love you so much. Agyamanak. Pinaragsak na iti kastaunay. Agkasarta nga ruten, Kwa. Uwan. Talaga nga'y kasarkan, Jonalyn. Ang saan ko mga ita, tagad-adal pa lang tikabsat ko. Siya kami timang papaadal kan kwa na. Ang hindi kagdanag, taumadan ti panagturpos tikabsat ko iti koleyo. Sige, maawatan ka, Briggs. Basta ikarim adinak tulog ko, na. Ikarik, si kanto lang ti babae nga ayatek. Di kanto isukat iti ure asino. Kat ikalay sa kanto. Ading, kadwak tinubyak. Ha? Hello, Weng. Kumusta ka? Nasaya at Manang. Ala, sumrag kayo. Kumikan, Jonalyn. Yung nagtandag iti gargaret mo. Asino diyan sangpot mo a babae, Briggs? Itaman pa'y ang nagisangpot ka iti babae. Napintas mo. Kuanti, nobyak. Anya, kat kasanon ni Melita. Ha? Ne, awan mo tinagkinaawatan mi ka ni Milita, anti. Iso nga rod ti kayat ko nga asawaam. Naimbag ni Melita, tamok tinagtaudan na a pamilya. Nasingpet ti Pulita. Napintas mata. Anya pa'y lati sa pulam kan ko, ana. Ni Jonalyn ti ay ayatak, anti. Ni Melita ti maibagay kan ka. Sapay madlaw ko nga gusto madkan ka. Sayang ni Melita no paluspusam. Basta ni Jonalyn ti ay ayatak, anti. Jack ay ayatan ni Milita. Manong, apay adi matla agawi din tin sangpot mo a babae. Agnaadan iti dagusta, ading. Di nan samot kaya ti pumanawin. Anya? Apay nga isumot din tinang isang pati ti bagi na dito dagusta. Awan ka di delikadesa na? Alala, bay amon. Total, ay ayatak tinobyak. Ikasar kon to. Numakalpas ka iti panagadal mo.
Agpada kami kanya anti Manong. Saan mi akayat day dya babaya para ken ka. Diyak man amo ngam kasla dayo tiriknak ken kwa na. Asa si dagtiriknak ken ni Manang Milita. Pangasi Maweng, di mun ulitin ti kasta nga imbagam. Respetuang kumamat ni Jonalyn. Tagbalin to nga ipag mon. Nalipatam sa matan nga dautang ko na imbaga nakam kan ko na. Insubli na tinapidot na awalit ko. Amumat nga kakapatag abanag tilinaon ti pitakak sana ya. No kasta? Subsubadam day tanga inaramid na babaan ti panangaram mo kan kwa na Manong. Sana day tati rason. Tatalaga nga gayata kon ka ni Jonalyn. Nalamit, day jay ti wagas. Tapno agsabat ti dalan mi. Naglukong day jay nga snatcher. Matiliw la ko managita nga tati kagimungan. Oh my God, Briggs! Umadayuta dito yan! Jonalyn, adda ka dito plaza? Wan, ala, agawit nan, darasam, oh my God! Asino ti kinabutang mo jay plaza itay? Kwa, adda nga min sinipdutan da ita iti plaza, iso nagbutangak. Ha? Adda nga min ang trumak iti kakasta. Napadasak nga min tinasipdutan iti. Kat tinutukan dak iti patadam. Anya? Ala, maturok takitin. Di mon ipalagip tinapasamak itay. Tamangan no agtibayo akmanan. Wala, maturog ta. Kasangay mo inton bigat, Briggs. Anya ti kayat mo alutwak apag sasangwan tayo. Saan ka nagbanog? Rumuar tayo inton bigat. Taijayan ruar ti pang silebraran tayo iti kasangay ko. Masadot ang karumor. Ni, italang mo day ta. Kadwata mo ti kamsat ko. Da kayo latan ti rumor no kayat yo. Masadot ang itik outan dak tulaangan. Sana. Basta rumuar tayo iti malam. Tagpasada ak pa iti agsapa, ah? Sige, makamu ka nga rod. Ngamjak kayat ti agbayag iti ruar. Apaman amalpas tayo amangan. Agawit tayo kumaadagusan, Briggs. O sige. Sikat ti matungpal, honey. Aduti in order tayo amakan. Iso nga ibusan tayo amin da gitoy, ha? Wen day talagayam. Waiter, ada ka di pa yung bakante alamisaan? Buludok man ti kalugong mo, Briggs. Ang kalugong mo, ti kalugong ko. Iso nga may inikat ko, tamangan tayo. Ang nagkalugong kamutayan, saka nagdumog. Ikat man day ta. Iyag mo ti kalugong. Nakita na kon. Asino? Aha, nasarakan ka ba't langan, Laika? Ti ko na may lembangan na. Ni, asino ti kasarsaritan, Pards? Tayta, babae. Apay, asino to'y kanmo malalaki, Laika? Pards, mga no nagkamali ka iti nasitgan. Jonalyn tinagan ti asawak. Saan alay ka? Asawa gaya, ma. Anya, Jonalyn. Agraraman. Ala, tumakder ka ditan, Laika. Sumurot ka kanyak. Bilangan ka. Amumon ti mapasamak no di kag tungpal kanyak. Maysa! Pards, di ka kumamat agkasta. Di ka magkibibiyang ditoy. Tamang ano pati sikak at iraman ko. Alan, Laika. Sumurot kan kanyak. Tarasam. Wan po. Sige, sumurutakan ka. Ala, pumanaw tangarudan dito eh. Sorry, Briggs. Agsupiak to. Urayan ak, Briggs. Manong, rabiin. Di ka kadipay maturog. Diyak makaturog, ading. Maturog kalatan. Panawanak ditoy. Amok, Manong. Pampanunutan mo ti maipapan ka ni Manang Jonalyn. Urayak ni Jonalyn. Tamangan madamdamalaan kat sumangpatan day jay. Di ka kadi naupay iti naimatangam itay. Di mo mapanunot. Asawa na lakit di day jay alalaki. Di mo makontak ti cellphone na saan ka di? Unattendedan. Ading ko. Manong, di mo namnamaan ti panagsubli ni Manang Jonalyn. Inalilaw na kalaang day jay. Adamad kayam nobyo wano asawa na. Ngam apay anak relasyon pa ilakan ka. Unay matan. Ading ko.
Pastragan na kumadagos, Briggs. Jonalyn, agyaman nakta si Mangpet ka na. Ang apay kaslada kabutang mo. Sinurot nak ni Paul. Diyak amuno na si putan na adito'y tinagturong ak. Anya, apay, sino nga minday di Apol? Sorry, Briggs. No naglimadakan ka. Live-in partner ko ni Paul. Anya, Ngam kayat ko na sinaan ni Paul. Nauma akon iti ugali na. Basit labidot ko. Kamilan na kadagos. apay alinukonak. Impay ko ti amin apa nagtalagkukan ka. Ngam apay nga inulbudan nak. Pakawanan na ko, mga Briggs. Nagkasar kayo ka di tiday siya lalaki. Saan? Ngam sinaakon. Tasikan ti pakitan na ak. Nagalas ti ugali day siya tao. Si kalangan ti makatulong kanyak. Tapno masina akon day siya tao. Manipdot day siya Paul. Iso tinang isuro kanyak ngagsipdot. Ha? Kasta ti trabaho na. Manipod pa'y idi. Kinapudno na. Iso tinang sipdot iti insublik apitakam. Anya, Tulungan nak. Tay idarum taday niya tao. Tapno saan na ko nabirukan. Idarum taga po iti panang sipdot na iti pitakam. Siyak tagbalin a witness iti dayta. adda ka din anak yung tiday siya lalaki. Andan, talunan. Ngam awan kada kami. Adda kada giti dadakkel mi. Brick, sikati kayat ko apakitin naan. Diyak kayatin na niya, Paul. Nauma akon ken ko na. Alam amin na nagargaret mo, tapumanaw kan. Di na ka din ay-ayatan. Nakasagana akong agbalbaliw. Basta uwaten nakmanan. Lading itek. Ngamjak pulos inarapahap tinagulo, wenno nariribok a pamilya. Di ta mabalin nga ituloy ti ayan ayat ta. Mangriribok lakit di day Japol. Di na ta sardengan. Iso lading itek. Aklunak. Inayat kay Diyos to. Ang emlipate kong day tarik nak. Ken lipatan nak matan Jonalyn. Ala, di kan kayat asermunan kaanakan. Tadyak kayat adagdagan ti sakit ti barukong mo, gapo iti pagdaldalanam ita. Ante, Basta ti makulakan ka, kat maraksakan tanailisi ka iti mabalin apakaisag makam. Nagtalag ka ngamin adagos iti saan mo unay nga amaam mo a tao. Nga mala, saan aday ta ti pagpatinggaan ti amin. Saan ani Jonalyn ti naituding aparakan ka. Urayom ti itad ti apo aparakan ka kaanakan. Ta sigurado nga adayo anasaysaya at ababai ti ipainakan ka. Daytay talaga ang maibagay iti kinasingpot mo abaro. Titad ti Diyos akaparagpag mo kaanakan. wanante. Sa anak matkidi nga agganat ang mga asawa. Pagimbagak pa iti sugat nga impalakam day jay ababay kanyak. Wan, kasta ti rumpang. Aglabas tumatla ang dayta pagdaldalanam ita kaanakan. Manong, nabuyam din niyo si TV? Nga niya, Weng. Dama ng Jonalyn kanta asawa na. Natiliw dan. Kat nakabalod dan. Ha? Saan lagayam nga isnatsyar dagi jata tao? Huldapar kan kidnapper dapay. Anya? Ay na, naimaglakid din ta nailisi kay ti dayja babae. Tano saan? Ang mga no nairamraman kay ti rinukar nga ramid da. Nakalpas ka ni ti panagadal mo, ading ko. Wen manong, katga po amin day taken ka. Iso nakaturpusak. Agyaman akmanan. Agyaman mata. Tadi mo pinay ti arapap ko para kan ka, ading ko. Itatan nakaturpusak kon. Mabalin mo man ng tagara, manong. Anya? Ni Manang Melita. Balasang pay. Ha? Kan awan pa'y nobyo na. Armam kit din, tapno makaasawa kan. Anda nga tamot lanam, namakan ko, ana. Ay sus, 101% nga da. Maminsan lang armam day jay, siguradong aklunan na ka nadagos.
Anya? Ala. Armag to, hinton maka-applyak iti trabaho. Ha? Anya man na natrabaho, Manong. Nabit lang, ha? Oh, kita ang riti pagiwarnak. Oh, Ala, nagandag iti board passers na gito ya. Ha? At danagan mo dito, Manong! Nakapasa ka! No kasta, nag-take ka manan iti board exam? uwe natin ko. Ang jak imbagbaga. Tapno saan na nakababay no jak manen makapasa. Ang naayat ti Diyos. Ta nakapasa ako. Ay na, kablawan ka, Manong. Maragsakan na kunay para kan ka. Agyaman ating ko. Biyag, di tao. Agyaman nak, tay manugot kang agkita tayo dito yung restaurant. Sylvia. Awan ang yaman na, Lauro. Nagkariak ngagkita ta ita. Naka-order ka ka din. Juan, urayan talahang ta iluto da kanupay. Kaslan naliday ka. Ada ka diti parekol? Kuwang amin, Lauro. Naibusan ti intad mo ak kwarta idi na palabas alawas. Awanin gastusak. Day talaga, yam. Di ka madanagan. Ikan kay ti kwarta inton madamdama. Agyaman naklaunay, Lauro. No kasapulong ti kwarta. Di ka gad-gad no masidag kanya. Saan aparekot ti kwarta kanya? Awan samat ni nanang mo dito'y balayaw, Diyaw, siya Adda ka di napanan na. Itay pelas dos iti malamarimwar. Ngam aging gaita. Saan pa nagawid, Lola? Sa dino tinapanan na ya. Tsak amo, Lola. Di namat imbaga no sa dino ti papanan na. Basta ti kunana, kat uray klatan. Apay, ada ka di masapol yukin kwa na, Lola? Adda ko may paramit ko kang kwa na. Tangdanak mo day. Kasaritak to ni nanang, Lola. No bilang takayat na. Ibagam tag-text kanya ka. Di na ngamin replyan dagiti text ko kang kwa na kat. Wano saan, umaylangan ni Jebalay tagsarita kami anya. Wan, Lola. Ibagakto ni nanang inton sumangpait. Nanang, narabyan ka man. Juan, tanag-date kami ngamin itinopyo. No kasta? Adagaya man nobyom, nanang? Juan, bak nang dayjay. No kasta? Saan na masapol magtrabaho ta, nanang? Saanan kabailan na nga itid ti masapsapul ta. Ay ungayam, adati in-take out ko amakan para kan ka. Madlaw ang naggapo itinginginain na restaurant day ta, nanang. Win siyempre, kas na ko nakitay, bak nang tinobyok. Saan tan aparikot ti kwarta, anak ko? Kasaritam to nga rod ni Lola, nanang. Imay ngamin itay. Kitsalsalod-sudan na, no kahit mo ti patangdanan ken kwa na. Tada ko makano ipaaramid na ken ka. Saanan iti anya pa'y laaga po makipurdiya da tao. Kat adnamot ten timang suporta ka data. Oh, kita am ti wallet ko. Ado manan ti kargana. Aywan, nanang. Anya ti kayat mo merienda, Mari Eden? Ni, ilibre na kaya Mari Silvia. Wan, siyak ti makamo. Ni, adda nga rod pagbayad mo. Adda ilibre ka ayan no awan kwarta. Kita am ti wallet ko. Ado ti kargana. Ni. Ala, nagadumang hagpay sumare. Kas na di ka ngamin mamati kanyak, Mare. Nangalaam nga iti kasta kadakkel a kwartam. Secret. Ala, ang mga no nagtaod mo't iti dakas day ta kwarta. Di ka madanagan. Saan ko at inakaw ti kwarta anakitam. Intagdala ang kanya. Sigurado ka Wan, ala, ibagam ket dinoan niya ti kayat mo merienda ta ilibre ka. Agawa tani, adda pa'y papanak no madamdama. Nay,
Naimbag man tanakaw may ka, Silvia ka nakan. Napan kayo kanumot ijay balay idirabi ko na ni Diyos, ante. Ay wan, anda ko mga rudi paramid ko kan kano kayat mau. Tangdanan ka. Pasensya kan, ante. Ngamjak masango ti makipurdiya ita. Ay, kastaya. Ni Mari Eden, ante. Amangan no kayat na day dyan. Ay, ada nga ta di tabalay da. Wen, ante, adna. Pasensya kayon tamanipod ita. Awanin planok ang makipurdiya pa'y. Si kaman ti pordia, Eden, balasang kau. Agdala ko maipadalos ko kahit. Ay ka, wala na. Mabalinta sa anak matabisi ita. Saan ka no mga minamasangon ni Silvia nakak ti makipurdiya? Ay na, kasano kat adon ti kwarta na day jak kumarek, nana? Ado ti kwarta na. Wala na. Impakita na ti wallet na kanya. Na, pangalaan na kumay ti kwarta na ngay. Kat saan mga pau-pau itjay ex na? Diyak mo, anana. Di namat kayat nga ibaga kanyak. Santa na pagsaritaan ti may papan iti day tabanag. Ada siguro mangmangtad iti kwarta na. Iso ang masaduta na makipurdiya. Agasem man, mare. Iti gayam sikat nga universidad ti pagadadalan ni Diyos nga anak mo. Ay, mare. Saan laang asikat, mare? Nanginapay ti matrikula ijay. Ay na, naimbag man ta masuportaram ti panagadal na. Nga oray nangina ti babayadan ijay. Ay, kat siyempre, mare. Adda ti kwarta kanya. Kat, anya nga ti kurso di anak mo. Engineering, mare. Ay, adan to nga rod, engineer nga anak mo, ano kwa? Ay, mare. Agorayak laang iti manu atawan. Adamat tan ti engineer ko. Ay na, naimbag ka pa'y mare. Uri saan ka ngagtrabaho kat mapagadal mo latta di anak mo. Kasapulak ti kwarta, nanang. O sige, siya kun ti makaam mo, anak ko. Adapay ka di kwartam? Naibusan. Ngam siya kun ti mangipamuspusan iti dayt na. Di ka madalagan, anak ko. Basta say-saya atam ti panagadal mo, Wala nang. Di kay madanagan. Saan kumat abaybay ang ti panagadal ko? Awagak pa'y tinobyo. Dumawatak iti kwarta kan kwa na. Tapno adda gastusan ta. Kasapulak ti kwarta iti kabitan na panawan, nanang. Agya mo na kiti oras mo, Silvia. Awan anyaman na, Lauro. At iti kwarta, adaw-dawatem. Sobrang samot da ito Awatemon, para kin ka talaga da itang amin. Inton maminsan tumanan, ha? Wen, i-text kanto no kasano. Wano saan? Si kanto tag-text kanyak. Wan, agsaganak nga rudan. Tanas kan nga agawid na sakbay nga agalas 5. Mare, nakitak ti lalaki akadwam idi na minsan nga aldaw Lalaki? Adaya mo? Ni Lauro dayjay, saan ka di? May isa kadagitibak ng akabaranggayan tayo. Shh! Tangiwat mo man, mare. Agpudno ka man, mare. Adda ka di relasyon nyo iti dayjay Lauro? No addaman relasyon mi, awanan bibiyang mo iti dayt na, mare. Ay, isuumot lagayam nga do ti kwartam, ha? Ay, kabit na kan samot dayjay baknang. Panunutam no anya ti kayat mo a panunutan. Basta siya, pakaragsakak tar aramidan. Tinapatag, ado ti kwarta. Sa anak nga agrigrigat, akaskan ka. Ala, kaano pa anang rugi ti relasyon nyo? Nabayag mat basita na. Apay, adda problemam iti relasyon mi kin ni Lauro, mare. Ay, kwa. Kasta talaga ti piyag. Rumbang lang nga agbalin tayo a praktikal ita a panawan. Grabe mat dayjay ako, mare. Manakibiyang. Sino, nanang? Dayjay amari Eden umapal kanya kanak ko. Umapal ka data. Ngamin, oray sa anak nga agtrabaho kat addala ta kwartata.
Mapagadal ka pa eh. Managapan mo't gayam tigayim mo, nanang. Umapala talaga. Taaging gaita kat agrigri kat latta. Iso asi ka, lalaingam, tapno makagraduar ka. O kita ti anak ni Eden. Di na mapaadal iti sikat apagadalan. Iso nga apalan na ta. Wan, nanang. Mano abulan langan kitag turpusak matan. Numapasamak dayta, di karkaron nga agprogreso ti biyag ta, anak ko. Kan nakarkaro nga apalan data dagiti kalugaran tayo. Numapasamak dayta, nanang. Eden, balasang ko. Pudno aya di nanggag ko asayang gusang. Ada kano karelasyon ni Silvia abak nang diti lugar tayaw. Ha? Ibagaman ti pudno kanyak balasang ko. Kwa nana. Pudno ka day. Ay. Uwan, nana. Amom no asino day ta alalakay? Kwa, ni kano Lauro. Nilangan Mari Silvia ti kasarita yun, nana. Jak kaya ti makibiyang itibiyag na. Tamangan no panunutan namanan nga apalak. Sana nasaya at ti kastangar aramidem kaanakaan. Apaya kastamot ti bagbagayo, anti. Ti pan nakirelasyon mo ken ni Lauro, Sana nasaya at amumot nga da asawa na. No si bibiyag lang dagiti dadakkel mo, sigurado alapdan da kay ti kastangar aramidem. Ay na anti aya, practical ti biyag itan. Di bali akabit da tao, tinapatag, ket adda ti magastos a kwarta. Anya, ay una yan. Proud ka pa iti kastangay bagbagam. Ay wana ante, proudak iti bagi, ngamin, inayat nak ti may sa abak nang. Ha? Nga mabalin ka di ante, no imay kayo tapno sermonan daklaan, mabalin yun ti pumanaw. Saan ko nga obligasyon ti agpalawag ka na kayo? Ay nakaanak ka, nagpanunot ka na imbag. Tano maamuan ta asawa ni Lauro dayta, ang mga ano niya taramidin na. Saan kumapay mat nga ita, ante? Di na kumapay maamuan, tani, agad-adal pay lang ang di anak ko. O madani mat ket din ati graduation na, ngam kasapulan mi pay ti kwarta. Aniya? Hello, Lauro? Nakaawag ka may. Adal ka di ti masapul mo. Kasapulak ti kwarta. Manuti ka sa pula maya. Sika, numano ti kabaalam nga itad. O sige. Kita tangaron iti sigon at ambayan tayo ton rabi. O sige, bye. Silvia Mare, agdinamagan dito'y lugar tayo ti maipapan kada kayo ni Lauro. Awan bibiyang ko, di uray pa'y maamuan tintero asa nga lubungan. Kaasimot ni Josh nga anak mo. Amangan numabuli. Nalaing ataot ni anak ko, Mare. Saan abas na agpa-apekto day dyan? Ay na Mare, agpanunot ka kumaan na imbag. Amom si ka Eden, talaga kontrabida ka. Amo ka, umapal kayo kanya, gaputa uray kastuya, ado ti kwarta. Saan akas iti daduma dita, legal da nga agpaiso nga asawa, ngam agrigrig at damat. Nakagraduar ka mo't laangan anak ko. At damot laangan anak ko nga engineer. No sana po kada kayo, nanang. Saan ka makaturupos iti panagadal ko? Anya nga yan ti plano, manak ko. Agtrabaho ka bayatan ti panag-review. Agbordig samak. Kat no makapasaak, makaalak to ni ti lisensyak. Aywan, mayat day ta plano, manak ko. Mabalin yun asinaan ni Tata Lauro, nanang. Kasta talaga ti plano, kanak ko. Saan tan akasapulan ti kwartana. Pangaasim ta sardengan na kami, Lauro. Anya? Jakon kaya't nagbalin akabit. Saan ka nakasapulan? Itata nakaturupusan ti anak mo. Kasta mo ti ibagam. Ulitak, jak kaya't nagbalin akabit. Kayat kun nga urnusan ti biyag ko.
Nukas tangaron, isublim ti kwarta ngayon inted ko king kaide. Itian niya aga po. Nabayadak mo't dagiti inted mo a kwarta. Saanen amasapol abin-sabinsaak nga ibaga dagiti imbay bayad ko kan ka. Ha? Agawit kan. Pangaasim tadi kan umay dito'y balay. Amangan noan niya pa'y ti maaramid ti anak ko kan ka. Numasangpetan na ka dito'y balay. Ada sorpresak para kada kayo, nanang. Anya day ta, anak ko. Nakapasa ako ni ti board exam. Ay na, congrats anak ko. Ay na, umapanlakit di dagiti kalugaran tayo. Nagparami da kiti tarpulin, nanang. Iso ti display iti sangwanan ti balay. Una, tapno makita dagiti lumablabas. Ken maamuan da amay sakan nga engineer, anak ko. Motor mo ka diti insangpot mo, anak ko. Wen, nanang. Ay katmayat nga rod tadda service mo. Ay, wen, nanang. Amuyo ka di. Maditi pa nagkita da lola ko ni kan Auntie Eden. Idi nakita dang adda motor ko. Anya kumapay. Umapal damanin iso akas na. Tayo balay ti sumaruno ayor nungak, nanang. Yan tangay adamot ang trabaho. Agi patakdir tayo ti dakkala balay ta. Tapno ad-addang umapal lagi ti managapal at tao. Tay balay akas la mansyon ko, maanak ko. Mabalin mo at, nanang. Napintas to ti disenyo na. Tasyak ti mang plano iti balay ta. Ay na, magagaran akon nga agnaed iti dakkel ken napintas ang balay, anak ko. Agrubat ka din, anak ko. O, nanang. Marabyanak tong agawid. Sa dino ti papanamayan. Berti ti gayem ko, nanang. Agpanay swimming ka, no? Ana, awan parikot no may papan iti day taabanag. Saan ka lapdan, tapno makarelax ka man. Agyaman ak, nanang. Di ka madanagan. Adda motor ko pag service ko. Saan na ka maturog ijay? Alaam-laangan ti duplicate ti susi ti balay. Taamangan no jak mapuutan ti isa sangpet mo. Wen, nanang. Ay, asino mat day nga awag. Amuna apan naturog. Umaw-awag kitin. Hello, asino day to eh? Hello, madam. Ha? Asino day to eh? Madam, anak yung katitagnagan iti Diyos. Juan, apay ka di. Nadisgrasya ta anak yung ma'am. Anya? Saan? Saan apod na day ta? Sa dino tayan na? Diyos, anak ko. Apay ngayon ba tinakmat na? Nakakaasimot anak mo ka, anakan. Ay, kasano ka itan ngay. Diyak ka mo, auntie. Diyak kon mapagsusurot ti panunod ko. Diyak pulos ni namnama mapasamag ti gasto eh. Ay, anyati ko na dagiti nag-imbestiga ngay. Nakainom ka no ni Josh? Auntie, nakainom talaga po iti Bert yan. Ay, una yun. Tigas-gas at anak mo. Kaano lang nga naggraduar ngam natay matan. No amok lakas tayo ti mapasamag. Diyak ko mapinalubusan ti anak ko. Nala, agbalin ka kumaan na tingker ka anakan. Masapul asarang dagiti apan nubok iti biyag mo. Anya ngayon ti planom ita, Mare Silvia? Diyak pa'y amo, Mare. Diyak makapagpanunot, anay mag. Aging ita. Diyak maaklon ti kaawanan ti kakaiso ng anak ko. Amo ka na sakit para kan ka tinapasamak. Ngam patib karam ti pakinakam mo, Mare. Diyak amuno kasano amang rugi akmanan. Aywan, agsapsapol iti dishwasher ti gayim ko. Amang ano kaya't mo tagaplay ijay? Sa anak pa'y anak kasagana nga agtrabaho, Mare. May mayat mutlaeng, no adda pa ka kumikumam. Tapno saan ka amaburyong dito'y balay mo. O anya,
Kaya't mo tawagak di gayam ko? Ala, sikat ti makaam mo, Eden. Diyos ko, adtoyak ita dito'y simbahan. Tapno umay agdayaw, kanagkid daw iti pamakawan mo kanya. Gapo iti nagpasulak, iti kalabas. Pakawanan na ko, Diyos ko. Gapo iti panakikamalalak. Kan iti kinalastog ko iti kalabas. Ikarik adya kun ulitan da itiyay ngayon aramid ko. Kat agbababawi akon. Kat agyamanak. Tainik kanak pa'y iti gundaway ko ngagbalbaliw. Daiting arod ti dawat ko. Itinagan ti Ama, Anak, kan Espiritu Santo. Amen. Rumara kundi ti simbahan. Adumat latagayam ti umay agkararag dito iti kastoy nga oras. Aguray ka. Tinaka-wheelchair iti ruwar ti simbahan. Kasla mairupa ka. Silvia, kumusta ka na? Lauro, kunaktupay kat asika. Naka-wheelchair ka matan. Wen, tanakapsut akon. Manipod na atake. Anya, Imay kakadimit nagkararag. Wan, Lauro. Imay kamit nagkidaw iti pamakawan iti Apo akas kanyak. Wan, Lauro. Agpada ta. Kanayon nak nga umay dito simbahan. Kanuray na daki di balay. Kanayon di pa nagkidaw ko iti pamakawan ti Diyos. Gapu iti nagbasulak iti kalabas. Wan, Lauro. Kat agyaman ta iti Diyos. Tainik ka na tapay iti gundaway tangag balbaliw. Kat asino nga ro ti katnuam. Jay apukok. Iso timang ko'y kuyog kanyak. Nakapsut mo't tanda asawak. Iso nga dalaang mati di balay. Sige nga rod, Lauro. Panawan ka na. Kat pagyamanak mat ti aduan ay tultulong mo kanyak iti kalabas. No pa'y basol day dyan nga inaramid ta. Pagyamanak latta dagiti na itultulong mo kada kami nga agina.